Ki laiteli ki HIMA, kata bakentup ya ka HIMA jirang, HIMA nongspung, bat ka HIMA melem, mentakasngi ka arterik yayong arjar arpuar, kala pelong ya ka jingyalang ha office trekam jong karaj marwet, ha kendai mer baridua. Ha kabah ha kane ka jingyalang, layapoi bani shim bentalang deki rangba shnong, ki kenhun seng bahalang baper, u sekretari ka HIMA nongspung uba i maulong, ubasan nongse HIMA melem uba Nathan thank you, usiem ka HIMA jirang upa MRH walang, uba IS Teron Chief Advisor ka Amri Karbi National Council Desh Demoria, bat unong yasaj ay balarang ba ha ka jela uba Arwin Sutenga. Ha kane ka jingyalang layat hiriat hany habia day bat ka Memorandum of Understanding lanika MoU, kabadang syudep yasoy hapdeng ki ar menteri rangba jong ka jela Meghalaya bat Assam, habia day bat ka jingya penbej put. Bat hadien baladep ban yathir yathany halor kane, kila penpau ya ka jing bom sngau yahap halor kane ka MoU, kabakila dawa na ka sorkar, bakadei ban PYNKYLLA ya kane ka MoU, bat kila maham ru balada ka sorkar kam PYNKYLLA ya ka MoU, kim ban se ban ha ban lekiu sya ka ying bishar bahedu hakari, kata sya Supreme Court. Te kajing web nga hirang taksi, makakini kasi kami kini ka jingya protes haki kaput anda kistam berper. Te banya sholok berki banya simjumut. No, te halo kajing kaja put kapten ka Assam ban Malaysia. Te khoti kim taksi ne banya. Inde ban puni huri ora. Kadi lotong man ya jumut ba nang sikmat nyela kuno. Te hadim to nga invite lang ikini ki HIMA majan ro. Te kila wan miki kisyaw Gaji ini juga kita kau ni lami kisah ni HIMA macam. Tapi kau ni kruing ni nak kedua nak sih ni apa face kedua. Tapi jika kedua jadi kembali dengan SHA ini MoU ada ni kuat dan bakal serkar benar bakal baik ni kedua desain ni kedua MoU. Tapi ada kalah dan ribuk senang ni kedua MoU. Jemut ni kalau mentah. Te bat bar kalong ba min pha ni tho sa ka degusin nama ka traditional head de maka tu bakan lit ya kan kam kajaya put ke te nama hne ba kibun ki jungi ki shakta kan ki na system ko mai khuli apo kana para kita jika ki shakta ka to ka jaka ki ong ba kana le shaka sampung ka to ka chon ka MoU. Teknik memang seturut ilaya seokhya kata tekira ayawan lang hene kro ni ma mangan ni jingla te kathai ba kanne ka jirang jungi mata tengin pha sa government ni to ai tu te ai kan long ka ba sesok kan kam kijka puta division ne bahri di private lam ta sarkar kan jika ra kene skill area ko under the skill area main yang mereka ini ki traditional head ki yang berstong ki sim lat ki HIMA ki kita jaka dan sosial itu kan main. Tapi hakan ni kerja nang juga ni sarkar dan kata konsen kerja tip sekini ki traditional head tega shu rai itu berway te kata ting ini ya fat big ba kita jaka berkenyo ke yang kau kata ni. The opinion of Karpunde is that it is only the Supreme Court which has jurisdiction in a matter of dispute of land regarding the boundary of two states. Therefore, Basan, I appreciate that you have got. You have put the first nail, which is building the ladder for our rights. If you had not gone to Supreme Court, this matter we can say it is a closed matter. But now, since you have opened the door, what is the way out? Way out is this meeting today. The CM of Tirang is here, Nongspung is here, Highway is here, the landowners are here, the social organizations, the NGOs are here, the elders are here, the landowners are here. We have to take one decision today. A resolution number 1 calling upon the state government of Meghalaya to first go to the Supreme Court to seek an interpretation of the word Khasi state.